It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afika sebono enchiremu enyein. Make say Ashanti Regional Police Command. Wache akrofutechu amwa makon enum. A omususu say krono ahodo a ekwaso awa sentimentemu efa ahyan ewia na afin so sikabotna emodu ye pai amrante ka ho bia wonom ewiawie sika wa sentimentenum na police command ekiremu sem akrofutechu amwai enam koti kwan atimi atagete enipa bia sika ombotompa tomuru atentatenta saaja ukwa do sika obanga accountuma na ho de wachi kakra winya browa sika krabia ko sika ni wie yepe na mo tetos ba bi kura do ani bekire na agya winya asa wo fa apena matu kwan ma bayire wo age wosem sika nya de afire wonsem ema friends emtrefo nhye mu ene wakasa ewo eye Ashanti Regional Police Headquarters ewo na Adwoa Agyei Dwon bosme ne da teso de numiansa ena sentimental police penny oda wono ma no DCOP Emmanuel Tai Kujo echechere nsem de achensem twerefo ene wo kire misem akotoba mo de ade wo mka Edwa tentasa ukореska krabia pe wi skani amode adada wo saa wura oka mu pe na matwa ho ahia na ma che se krache bi ka no skana wi ye na ehu ye bomode afahye yensem se wanya adibediu wo ye se wo prepe na mafade de abo wo kana hwem no mapai no na matwa sifo no maju skanya de afre wonsem wone mu kirem se krono ma bona sentiment eska komene wo mode akwache wone ma omkakọ jema na mra etimi ene wone mati ne kasem ene wo kirem se enipa makụ na ohwe omahwehwe ma hu ni so mya kronfotechu amwa no DCOP kasem na okire musem everima gidi atum say yes eje nokre kwande omabopa na odi candidate de eye Enquires wanya mfinhia no aduonu nkram oya taxi driver omutem say ba kon so candidate de Francis eye Friday Francis Fiada wanya 49 years mfinhia no eye aduanan nkram ono so mu kire mi say oye eye politician oya manyoni ba kon so eka ho eye Lenos eye Agwazi ono so wayan finhia na de number 51 years ono so edwadene post for chim so mu nyina da energy level ba hye Ghana ha no ma wonom eboko no kirem sem post for go so hwe nipa hodo aka mo so kasa akronfo ma bo ache wonom memla ene wonom adi odin sem sei etin centralfo anim. Over the past few months, the Ashanti Regional Police Command has received numerous reports involving individuals who, after withdrawing large sums of money from financial institutions, were followed and had their vehicle broken into. These thefts typically occurred when victims left their vehicles unattended. Through sustained intelligence gathering and surveillance, supported by footage from the intelligence video surveillance system monitored at the Police Emergency Command Center at the regional headquarters, 2 suspects' vehicles were identified: a gold-colored Toyota Highlander with registration mark GT2471-14 and a black Toyota Highlander with registration mark GX7124-12. It was later confirmed that both vehicles bore fake license plates. On Thursday, 19th June 2025, at 10 a.m., personnel from the Police Intelligence Directorate successfully arrested 3 suspects: Razel Ekenzi, 29, a taxi driver; Francis Friday, 49, a politician; and Linus Egwazi, 51, a trader. A 6-inch T-shaped metal tool believed to be used as a master key in the thefts was recovered from one of the vehicles during the arrest. During interrogation, the suspect confessed to being part of a larger criminal syndicate. They admitted of carrying out similar thefts at several locations within Kumasi, including Komfanochi Teaching Hospital, Mayanka, Asokwa, Kumasi Central Mosque, ShopRite, Kumasi, and Georgia Hotel area. They also identified other members of the syndicate as Cosmas, Madua Buchuku, Ezu, Chuku, CJ, Didi, and Lele. One of the key suspects, Cosmas Madua Buchuku, sustained gunshot wounds during an attempted arrest and managed to flee. Intelligence later revealed that he sought refuge at a drinking bar in Kenyasi, owned by Gifty Ozurumba and Gladys Ibrahim. These 2 individuals have since been arrested for obstructing police investigation by failing to disclose the whereabouts of Cosmas. Eni a woti ye aya sentimental oposu penia ono ene wada aposi dom no ano the den edi DCOP Emmanuel
Tai Kujo. Yantua kasia bone so enatema oil refinery for ebehwe mudwumadi ase eya ahini mibosome no ewo mfimpimienu ene aduonu numa penifo chema we bebo oman Ghana sane ebeya fango omokradi from amfoforo so neso ebetimi ate na bro omkohia ye Parliament Energy Committee na ye acting managing director Edematema tema oil refinery Edmond Combat adituja na ochemu se na kabusumi bia na ye oman no esai $400 million no mo de akrafa ngo aba oman na so se de dwumedi omubedi no ebeboa sika no mu fa pe anombe hi omubetimi edi omudwuma na ya ade atema oil refinery fo tumi eja edwuma no won fimpimienu ene aduonu baako numa na chesenya ade omunya crude oil enti anomuje omudwumadi no na abra omukasa na omuchemu se den so mate turn around maintenance committee a general manager Eda Omano Sanso ana deputy managing director so supervisor ma omo hwese na watwe bia no ombehu enkankwa etimi ekom no chema nya de matimi ayesikasem hwehwemu efiti ye mfimpimienu ni dunkru nim na emoma ya de omobomode ahwese ombetimi ayesa sikasem ne mu enhwehwemu. We spend $400 million every month importing refined petroleum products. When TOR is running, we will need less than 60% of that money to import refined petroleum product because our nameplate capacity is 45,000 barrels. And we recently installed a new furnace. With that new furnace, we can actually do 60,000 barrels. And nationally, we consume about 100,000 barrels per stream day, every single day. So we can do between 45 to 60% if the refinery is up. The refinery is a profitable enterprise. It's capable of refining. There has been a number of turnaround maintenance that has taken place at the refinery. And the analysis we've done so far, the reason why it was shut down in 2021 was actually because of lack of crude. So we have just put together a turnaround maintenance committee, spearheaded by the general manager maintenance and supervised by the deputy managing director. And every Friday, we come together to look at the steps and the things that we need to do to get the plant back. And from so far, the timeline that we are seeing, between September, October, we should get the CDU back on stream. Eni ya wuti ye Edmond Combat on na acting managing director Edemato. Yantua kasebon se mwure mwe ewe humesia mu. Na mekese o my Ghana achechirefo a wanom ewie siku emfimpimienu ne aduonu emienu mo etimi agemere ekwa akosoma ban ene o my Ghana afe baako meche national service o ma yawie na no ana beto odwa se abane de twa mu osana abosome ne de dikan ana wofa sa achechirefo na adwuma momade yankonkosome na omen omonkyere mofra na de achechirefo kyerem se wode matumi akosom omen etimi achira de sa bosome makomako eduntem ni bosoma ketua kapreba ebi mada de biada ekom ene amanehunu ena wonom edekwa kyira de ade ba kumpa etwa wonom sunum omo kyerem a omo staff ID bepem ne enya ade a asahwe omanga na humasua so ede ama wonom nti kyese kyekire adwuma na no moye keketsanfa so obi ani sokura ne ena kyekirefo kyerem se nyoma ekoso nde biada womne oye kyere do masem atumpanifo anim a enkonkosi hwintene ne ombamani kopie mu ewa asahwe omanga na humasua so wonom atena kesi mu nkra pone matemu emra mo kwa yepe empanifo no mkohia ya anti wonom de ntena mo kyerem se ne mo mpene se de tie bia ne wombada asahwe omanga na humasua eso no ehonum Yankopon ya dum chemo bani abanan ekwa kopie mu ewa asoye a ehwe oman Ghana sika sam so de omonsem akoto nanim eno achi nso momade amache kama akopie mu oman Ghana masem adwam aka akire omsa tete omona mu no omukasa mope omoboa krevise sabe yetumi trans mo bi nya adwuma bosom makomako edu na obi anka nche ne se ka prempo emma omuchema de ekoso no eya mo ye pa na emre ne omo madwo so beda mo pe ena mo hono mo se posifu aba omoba ya mo simpenifo de mapa mo firi hanom na mo se na posifu da ben na ena ya kyerefo ye kyese ye kan ya adwan kyere mpanifo na de yense beto ne mo pam yen make se ante omo de ena na basabasa ka krasi ya na posifu ne kyere mi se mo nko mo se ye nko ne gidigidi mo po mu mpom bekwaja ena posifu kyere mi se mo nko mo beko mo nko ne yenko tiense mo de si ye omra na kyerefo no ene ya posifu no eya no babaye e wone education headquarters wanom atena kasi mu. We are giving you only 3 minutes to leave this premises. Hello.
We are giving you an instruction to move the premises. We gave you respect. You didn't order the respect. So move. Leader, all of you are telling you are leaders. What the hell do you mean? Hell, you visitors. Because you are holding on. Nobody can kill anybody. We are only asking for what is due us. We are only asking for what is due us. Now you say, there you are, my dear Penwa Semen Moka, Nebane Sand and Ne Omagan and Penny for Ede SWAT team. Echo some cop match for free education headquarters. One match for the team said the course on Moban, so cranet and what you know. Not a chef for a candy for the same say, Etuja. Then we'll draw the attention. Say, this is what the nation is taking us through. Say, legally, for 10 months. Now, almost fire staff if you say, they are not paying, they should give us reasons, and with immediate effect, we want our staff ID, or else. Friday and the last time you would be a local school until we get our staff IDs and then our money, we are not going to school. And the ideal decision we want to take when we are taking a start, that they are free if we are going to the power is free, we live enough, we live in anything. We are staying, yes, we are staying, please, we are staying. Then fast forward, we proceed to Parliament. So that's the decision. DLFM 106.9. Any I would ye I chere for ne. One ekwayo yechere e wasoye a ehwe oman Ghana humasua atena kesie mu na mo chirim se no mbesa ketada e tena beto aso ekwakopi oswafo no na hwe sikasem eso atena kesie no achi nso makopi oman Ghana mashe badwom no modo makosem akwakoto wonom enim. Yantua Kasiabone Swe na Enkani Metropolitan Municipal any District Chief Executives ebeye eye 220 omosom ye ewe MPP abanya se fiti mfimpi mienu eni dunso ekosi mfimpi mienu ni aduonu nan ni mu echemu se eye ade omotai eye Dr. Mahmoud Baomiachi ye papa so no na me Frankatuni enfema amanyoko no ewo mfimpi mienu eni aduonu watwa bato na ye betunim na bra press conference ekoso ewo Alisa Hotel ewo nkna ha ana Ebeneza eye dokuo na ye Enkani MCD adema denta ejina eku a friend forum of former MMDCs edema eye Dr. Baomianim echemu se eku no mujina mo naso ye papa ejina ho edema eye Nkane mampani dada be de eche Dr. Mahmoud Baomia esan so munim se eye ade ono ana betimi ejina no mo ne eye omo predibie ni na enyankutahudi ehu se ahokeka odidi djuma ene aniswade hu no eye Dr. Baomia ana wobi obetimi abo oman Ghana ene amanyoko no no mo bo eye Dr. Mahmoud Baomia baso ye papa se obetna konya no so kakra bi wa bomodin aboa ama ye digital transformation atimi akoso eye paperless post system ni na Ghana card ani mobile money hu sensem a ni na atimi akoyi ama man sikasem no so no atimi ekoyi pa no mo hye ne bossa ya de omo beboa se campaign no ekoso a ye mantam dunsia ni no beboa no se ne be yo betimi aye campaign no. Good afternoon, ladies and gentlemen of the press. Today, we have listened to our former Vice President, Dr. Mahmoud Baomia. We have also listened to other aspirants, and we have come up with this statement as Forum of Former MMDCs for Dr. Baomia. Fellow Ghanaians, esteemed members of the media, dedicated supporters of the New Patriotic Party, we have invited you here today to meet the Forum for Former MMDCs for Baomia. We are a forum of 220 MMDCs who have served between 2017 and 2024 during the tenure of the immediate past MPP administration. At this time, that the
party has announced the election of flag bearer on the 31st of January 2026. We deem it important to let the rank and file of our party know our thinking and our observations as we choose a leader for the 2028 elections. Following extensive consultation with all aspirants and after a thorough assessment of their vision, their competence and commitment to the MPP progress, we are convinced beyond any reasonable doubt that Dr. Mahmoud Bawumia is the best candidate to lead the MPP today. Enwechi Ebenezer Doku esadi tuja na oche musa yade ensembi ekoso won montezu se eye MMDCs be 250 eye Kennedy Japan se ono anemetu franka FM amanyoko na oche musa no kraba kokra enim 220. You are all declaring your support for. Just last week, we saw a similar number go to Kennedy Japan. Wait, please, let him come. We saw a similar number go to Kennedy Japan. Yes. I want to find out if any of the people that went to Kennedy Japan is here. We're all here. We are here. Go ahead. Go ahead with your question. DLFM. Please, You go ahead. Japan invited all MPDCs. I was there myself. Did you throw your support behind him? We did not throw support. Nobody. There was nothing. His assertion that over 250 came to endorse him is false. Body. Today, Listen. Chief, you have asked about today. We are reading a statement on behalf of all of us. There was no statement read at Kennedy Japan's. Nobody declared any support. We spoke, we wined, we dined, and we left. Today we are showing our support with a statement. Thank you. Eni ya uti ye Ebenezer Doku na ye enkane MC edema adenta. Nese Kennedy hono muko didi ye. Omedidi. Enom ye. Edi nkomo. Na so mantintim se miangu krata so anka nkyere ne se wono mo etanachi. Na de ono so mba yo mbedidi nom ye no nanka de na wo hwe enim. O se Omedidi nom ye na o hwe enim se de. ene o manka sa ho. Se o mo na mo koe. Ena o mo se de mu hoye na maka. O mayi na. O matinti o se o mayi na ma. O se bi o tonsa from unim ko mokro nom die. Aha. Ede si ade se maka me se o mantimi antretrem. Na abato no. Obi okita party card and to be dia enye de be hunu nye bi ni. Munya hohoye da. Se me maka dada. Be se MPP na ndisi aba no. Ye kwato aba yipani a moma ne nkofom obi okita party card nsala nkoto bi sente zana mko delegate dia wa hwesi kar mbaji afane age afan mbehu ana muti ate sika yenko yanim ne nya MPP na ndisi fo asema wo ne yenko yanim kra yenko PM ewanzema east man senem ewatema temum na mbebura mo wadwira wane mo buafu wane mo kirem se galam se ekopa na tete ade haha wo mo okrum ho no mo no wo mo dwene ho anya de wo mo ti ase be yi kra ade hye kirem se nananam atrenkwamwa mo wo dwira no omotai galamse tu na chipa papa make se no munsuo wonu makwaye ena afi omo nsase no besi kwa ne nyina da empanifo ne ahemfo yi atimi ase ne nyinam emrade ye kase bo ene mebu ne de nkomo ene wo mo kire mu se ekwan hodo a galamse afa so atete ompotem ho no nyame ne kure ni a aseme ne kadin ye pam na wadem de sombo ede bonana ekire mu am edum pempenso epotudwuma enkwaso galamse yi ase munsuo nyina omukobo ohina ma ne ompotem ma asema ohina ono ene ohina papa de ma de hia wanom ewodra traditional council na no eya wurai angamatu agan ekire mu se ono onya ne mampunto omupompunto amonkanka che mampani aviso mampani moto abade ma ne senti empuntudwuma de enye ono ohine ene je mpuntudwuma kura emebu ne kire mu se meke se no ahimfo mokot empotem mo ne akwakofa chanafo etu galamse ase wanom so wadum mfudi anyina da mameke se diba bimpo de ombedi ho aden ye pam omo sa kire mi se ahemfo ni betuma moden akwa bi esomere e wo kwaye ma mameke se omo de emfidi asi ma mu twanua eton ebionso galamse na ekoso no ahemfo ni bi hye kire na galamse na ekoso nti omo de adesre e de to asoafo no hwe oman Ghana kwaye e na afi yensase na efuma gudi eso Emmanuel Kofi amwa abo anim so omo no anye bibi afi nso oman Ghana police commander Christian tete yohoni se mani me do monye bi fa officer de akoso no so ma adehia won mo nzima east ehuna ma na oni sem sei
ato do ye kase bonim I do that traditional council for omo and I say jurano yes I dem ye bia because China in one kofana o tumi fa the pe e me ye adwuma wo asase so jura agama to ajan only jura main problem agama to jura main problem because you ohiri wo when you say ko ohiri de nka wo to wa hifie e na wo bi sempa na wo de wa hifie na wo te no what if security na wo te ho this obi asori ano na market onye ahwede gu ne kona ne nsa no so yo hene obi atu je be bi so jira bia because jura no ni pe bia wo ni o kama fu odumafo so bia asori no ye galamse so ni tumi kwanko na model letter komo ohene say ni akọ onye tumi bi na no ka che ye say yanko oni ni putu ye pemputu ye santo manpeyi so manpeyi awie ya be ya ti say jura traditional council for no omo na go so awon cry jura fi enso no omo ya atofo please no sibi ka ho this the time I say what show me do this the time pa be chuo ko no mo ye galamse wo pa be chuo no ohene bi asuye bie somewhere etumi check na no omo ko ye le self ya odi ye adwuma ya na asase wa se koko odwa mem hina na otodubum edua no ba bia onye osande ndura wodi ye galamse no DLFM 106.9 so odi hina say nti sisi afo te ya ba ya da bibe you to boho na boho nene nutu on defo nti ya besa bande ahindura yesi yasa me akopede aban obe grant lances amobi a omama ye light scale mining ye pa ye pay you ga mining bia wo dura biom ye last minister honorable Amakofi Bua any original minister ye besa mo say mama de na mo ntum ani enhwe duraman mu efi say anche kwa no metia say kidney problem cancer any yare different fi sanad ne mercury omo de yes adwuma wi ebe kuku duraman fo nti aban ye besa say wo say resetting Ghana de yensu youth ni ye be ya famu de ebe ye de aboa ma wo 4 years na wudi wa aban mu no wo resetting na nisuade hu na wo no abam Abe ye gina ha Jura youth development ye ni abre ye si Jura sase so and uranga matu agena also your man here from mami akọ wo papa be ye fe na na okọ be nim na wo na akọ fa de baye so na me ye na adwuma apostle papa ne baye nim so onye nsum adwuma ti ye ni asem oye na adwuma kama e wo ma na wo de edin akọ na wo akọ di sika putuo de sika na ma wo wi a o ma bo ma no wa ye ni nsuo ye ni hwe no wa gana ko da China and na ba ne sa na wo papa no asase so biem ye na wo hu esa se de wo ye papa ne mpa no akọ ka wo asemiti wo so wo ma na okọ bere mama ye na adwuma eni a woti ye eye mabuna wonom ewo dwira ene no ewo nzema east mesenem ewo atemetele mo kire mi se o mankasa ehene akofa China fo mutufu magudie ase wone munsuo no matena ye nyina ne sente no o mampanin so wo se resetting dia o mamade na reset o hene nte sa ba ha dwenye pa we ye nyina we sina kenka madwen kire bi mfa no we eye efri Richard afane wo kire mi se o ma ya dwopa no tie kasebo no live ewo DJ Ghana man fide ni so a na ye DLFM next ewo Gwetre station won mu de pasa no manam na ochia Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ni Adwoa Agyei Sikapa na we nsu firi piagaba na ochire mzo no gina Dr. Mahunu Bawumia yate gina ho ma no ya da asipi Ghana ni ambre ni ntia ba won chan sofa na men so min sofa asema da punu su ni ye mebuna mo wo eye dwura no wo Nzema East omo kire mi so ohene na akwafa China fo tufu magudie omo mfudie ohene na ase ni nyina ohene sa akobie so me mfidie ni bi e wo kwayem na otwa enua ede ye na ade na oton di free omo kaka ohene se onye mpuntu omo pempuntu omo kwa ba ho kwaje mpuntu Ghana ne wote se ne ma bi se ekoso wo kure mu a aya wodwen ho sen 053405019 05934065565 de na woka ede afa ho madwo medofo. Good evening. Sammy B, Adwoa. Meju so phone na Abbas Austin senior me yenti anumre. Sammy B. Winim area si wo ho. Ye se wan ka se uti ho a di wa iboni. Mrantie no ene maba wa na o maka omo ho abomu wo ekura na se ni. Omu nanim ne omu komo. Ghana ha yaka galamte ho asema ka. Enkusi aga. Enti me support ni omo ye no. Omo nyere omo ohene ne ko omo nya na omo mpa de omo nti na de so. Na omo fo omo nto kroni fa ne nto baba ntada me. That's pa Abbas no adwen kire. Ma me mfa ne se madwo me dofo. Me de to me nya. Bra kwa me dodoa yame adom ye ho ye me yenti anumre. Oyo. Me nya oheno ajumbore wori timpa. Na ne pese ya ba ne tegwa secha obese kuro. Ati emebunu omo form na shifo. Na omo hu penfu na obode ohene batra egwa so okuru ho. Na ohene mu tu na je so.
Oh, okay. Because any person who to me back and put to be about Floribu. Yo. Someone you know more because I have you money with you. Someone you know more. Tiger will maybe could be all. Yo. You see idea so. Mate, me that's a black woman. Ah. All right. Bye bye. Yo, my do me dafo. Yo. Hey, Dexon bada ko droba. Achima du kru. Ma pa wachira kwan abre. Akwa be so ka papa. Sabi bia boko de. Ya benya boko papa la on se. Ya me adom o ka sawi ya gina so na producer na won kasa wai. Wo de o ka sawi na wagina so na producer na wakasa. Matthew me yenti. Nana no. Disu se o bi hina na ma o mane no. Ya busia pe ani tin na on tun ti ni ya emebu nin kana. Da ben anase esa ka ben na aban fi ase di mputu duma ba Enquires anase baby. Ayewo nyene ni mu pino lesson mo se bi ase na moto mo safra ban abeboya. Ndi so nyene party mi kasa word we dem su se be Enquires nti on connect no sam da bi. Gracias. Dexenti gina so na producer na kasa sisi a. Be party o mi gina so. All right, mate me da sipi. Ma me mfa no sei. Ma dwo me dafo. Alaji to asunte. Mama, o ma njo boko de. Eseye pa ofa. Yo, ana no so ya de pa nya me nshira pi. Yo, onsira monso. Mo na ejuma pa mo bo amadadi. All right, mpacho me yenti ani me. Yo, ayin no. E meburu ne nante no mo fo na fancy fom ye pa. No mu turi fradi asesi se. O ma puto bia e makro so. Okay. Ne mu mre ko no ba be se no. Ne mu da ti bi mu no bebre. Iti omu se no mutu na de so kura. Okay. Yo. Matepa say won so wo de wadwen kire e de aba aka ye bre no be yesema miensante wo ba ye beje mre ne ya fa ne ye no e de nkomo adwira eye mebu ne kire mi se wo hene ne kire mi so nyana be ye mpuntudwuma ma wo no mtom kwaje wa ban ho omo susu se wo hene ne so etu galamse akofa cha na fo omo se wo no muso no mun sa sinti omo so omo mpene ne empene china de na wo kan e de afa ensem bi se ho 0534050199 0593406565 Maju me dafo. Wafa, good evening. Meju so, we didn't be akasa free. Asa na abige no kasa wata no second. Oh, me ama big she ye de. Anya me adu. Me pa cho me ntio. Wafa. Wafa. Ahi from one man mo. Omuma emman ni bo. Ebi yo. Yo. Omuma emman ni bo. Na mkwala wo man ni aya ha. Ye enanum manu ha. Mamu din takwa sinan ebi yo. Ahini we die. Dia mesde. Yo. Ya papa. Don Dramani Mahama. Oh sorry. Yo. Na company phone omo so mo akro no mu no. Omo sorry, no mo ngi sa hin fi akonya no so. Ya che. Omo and so we die, can you be start to be na as someone else. Me da sipi. Ya me nshira pa ma hofi. My dear ha. Mate. Me da sipi bibiri. Ya me nshira no wadwe nchire hwehwe. Maju me da fo ya me last caller, we didn't be akasa free. Oh, I pass me your last caller. Kofi ma ashama Diamond City senior work there. Papa, ya me Adwoa na so. Ya me adom me do fo ma binti anumre. Papa, we chroma o. Wọ́n ṣe galamsey na nye youth ni na-etu. Wọ́n ṣe wee dey di pepe ṣe ìpènyìnfó ni na-etu. Sọ́ọ̀tì àṣẹ. Nukwasem. Na ọ̀hìn mmụọ wọ́n adịghị wee ṣe nye ọ̀nà obeye mpuntu amọm na wee kan ṣe ẹ̀tọ́ náà mo jíjú okuro mu ọ̀nù ma ọmọ de yẹ de. Ẹnu ni asẹm no. Wọ́n ṣe wee ekuro biara bẹ tu mpọ a ọ̀nfa wee ni ntu aban yẹn o. Wọ́n hini na obeye okuro mu yẹn asa na aban na bẹ́ẹ̀ de. Abẹ́tọ̀ asene. Nukwasem. Sọ́ọ̀tì àṣẹ. Na ọ̀hìn mmụọ na wutu gala a. Mana kromo a se bejo ebe aye nde ejuma na yin na yin ko tubi ntumi nya de ntumi ntubi me da si bebre Kofi ma shama da mo si ami shana no so be ye ejuma de nya me kan ho pa e ka se bo no me ni me wa fa se ba ye de si na sa me so no Kofi bua me wai na we ye happy birthday eko ediamau ahofedi a woden edi Joyce e free ye na me wa fa se Joyce e free ye no wo fe pa na ya wodente no de kan ya Senkopon wo nhira wo na onte na nem emfa nkyere o ma ne anigye akese mre wabrabom no ma de pa bia wasusuo no embre mu afenso o ma anigye enhwe akoma mu ma e ma ho nkyere wo da bi aho nkyere de wo de ye den e bi nso abrabom da nte ne happy
happy birthday eko etiamau Joyce Afriye we every Oscar Daddy Lumba oka eye die hard fancy for no ho ene wo kire mi sem wa wo de Yakopon emfa wo din no o ma wo so nkwa soro na de pa bia wasase we so no Yakopon ama ebi emra won sem. So happy birthday once again goes to you Joyce Afriye every Oscar Daddy Lumba die hard for ona mo se emfa wo da kesi we yemfa ema wo we ka se bo ne ye de asi emusemufo ne ya maze mebele ntwe ne se mo de ma yen kofita de ekopie mo e wo Facebook YouTube and TikTok ne so DJ Zigibi de chichima fide ne fruma e de som yen akenka fa be sin kunwa be som mo ne dia meje so etakwa de kodwokrom twa be wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma woteden ene ehunso mpene me ne mo wafa ase ba Adwoa Agyei Sikapa na hoteden ene Dumsa Levi ye kono hwan na eba Apakan G8 obetwa so na kopama so nsema ne saka no Edas we kasa vile nkwaso na DLFM 106.9 ya munyina mo anitia adehye DL Power Sports on DLFM 106.9 DL Power Sports on DLFM 106.9 Jodagbe wotro amele gbedura no vinyo pogoto fio gamado wotro ya chamegba no in sports ye metwogbo no yimenko enyu DL Power Sports update mena kukuno la yo madena grona made na mesia mekropomoto fio o me radio no twa dere DL 106 sports dimila ye Jodagbe wotro ya me no metwogbo no tamade kukuno radio angbadelegia naneno gia anyami ganyo bi tuobole bo uno ko ye Facebook e YouTube bakene efia no yo minga bobeshe watashie kun wake sports ni ba egbaji DL Power Sports update mekwa bo fai ni ochomoko ni moko akemoko ni mofia mo ke radio for DL 106 sports noni nye small ni watashi wake ba Kajo radio abi hanine phobia we ni BP sports mini wake ba babo. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Monday evening, we are back on your radio. We are bringing you DL Power Sports Update. So please, don't hesitate to call a friend to tell a friend that DL Power Sports Update, Monday evening edition, is airborne live. Ebusia, ma menyina we suna na nyumre baby bia obia. Mema wa John Emma wa kwa bamfamra Ghana. Ene nkram pumpuni mantem. Ajatum kasafiri kese ba ko pesu DL. Ohani nsia echiripo enkron. Juada enyumre mrewedu. Se agudi omomnanti yesinkunya na otwimu agudi omonsama wodo etwetwagu no. Yetumi ede ebane yede besomo. Eya agudi omonsama edi adanadane ebu mfumpani adencheche wo Ghana bibrem ene broni kroso. Ya taseri akoma semu fo wajibra transe ewu so ne so. Inteberi nyina wa ye fimini akadie. Osie mu odu tiefo edi tie se wote ohwefo edi hwe se ohwe ena yen okafo nso no edi kase ye kane atenase a yede nsam no ede banti abusua baby bia obi atami kuchu ya bon nsam ne bede yede ba na yede ababesomo na abusua atenase abribia onim se Lumba nsupada orma ena yede ensam no banti na nwumre baby bia obi akame ho ne amfa seda kese aseda chenchereche no amfa Lumba nsupa na Lumba nsupa ye nsu abadwama nso abusua emu ode emote kama na Food and Drugs Authority edi afam fidiem agya atum sendei obepiem e Ghana na opensu dene kama na so bia no de no ani Lumba nsupa enti abusua baby bia obia na nwumre wutie me no Lumba nsupa na eno ana bobo GB fashion fridge mo na monom
na nkwala ne ko school so amomfa bottle one no enhye omo bag mu na omomfa nko dwumadie bia wodi bia no fa Lumba nsupa ne so wo ena afenso na abusia se otuntonsuo ni ade aton Lumba nsupa bibia fa nsuo aye no mo de champion number 1 no eno ani Lumba nsupa mekanfo ede mo bia se onje na ombobo na bibia kama se na mekan ye woni bottle ye woni sachet ni opebia obetumi anya enkran ha ye tuwa pete bia obia no obetumi anya bi enti uram ewo dansoma ne mpatema madam abanyameche akache ewa P2 Sling oben Lumba sport no 0557349401 uramu ewo ofankwa sport M adjacent onyinasi washing bay no Mama Vic akache freno 0557349401 and afensu uramu ewo Dakuman Circle Station oben Adom Choba no eno ye bra kwame akache 0244094793 and afensu no edit kusi ewo do wenya oben Central University no 0246601004 and 0266400215 Lumba ensupa opedi biato DLFM ya kachi ewon kan Gbogbo Junction ya ne Wisconsin International University ne di enhwe obo Ryan reception wababeto receptionist no ne ndi nkomo na obema Lumba ensupa ne bi na wetumi ato edi udwuma ba bibia obia no opebia frɛ 0555 0 no wabo 5 miensa na odi 274757 edi atwaso 0555 274757 ana 0577 475343 Lumba ensupa oriensi agongonde anyumre DL Power Sports Update ya de eba besmo aseda kese enkoma kwame afum bebi obi an anyumre wakan ya de ensam no eba champion confitela Facebook and YouTube orientwo DLFM 106 Pwana obenya dwumadi ya bi na wahwe abusuami ametia konya kesi mo de ensam no eba no edi ameje so no ya yensu ano de hye Apakan GH de blazer ki yentie we yaba yebesi famne ya de nsam no etumi ede ababesomo Apakan GH wo de nyansa de wodiawo wo interview wo kasai wa hu brase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti abusia yanka jangum ne yansha nsam na se emfamare yansha se emfamfi the senior women's national team the Black Queens of Ghana omo akachi na oni mi se enche bia no women's AFCON no ebetumi akoso omo de no eye AFCON na me no kasere Black Queens of Ghana omo wo Morocco a omo boabo omo sane be ya omo kopiem ewo mana AFCON a enyama ebetumi afa ediama omo no ma hwese kuruwa no kra no omo betumi ede aba Ghana ntino omo bo ayonkofa kensie na wotwen omo chi oman ye friend Malawi enna ne omeka pole miensa ema Malawi nso etumi atimu bako enti channel nso famanse na wotwen the Black Queens of Ghana etumi enya win against omaya ye friend Malawi yetumi ede enwonsam ede ato anim enti coach Kim Las Bioke Green ene ne mabawa na wotwen omo ye adwuma no ede tia Malawi mabawa na omo bo omeka pole miensa ema omutumi atimu bako na Doris Buedua ene share 3 goals ni nyina ede ma Black Queens of Ghana aka other 2 games ombebo other 2 games no kuada edi anim no ombebo bim against omaya ye friend Benin na afenso no eye kwasiada 29th June no oma bobi edi eti omaya ye friend Nigeria ye wonsam edi amao na Kim Las Bioke Green ena eye coach edi ma Black Queens of Ghana o se in the game na oma bone de obeka se game no in the bibia edi na kwema bibia ekoye edi ma Black Queens of Ghana nti ono ubisa ne se awonboabo atisen obeka so we no enyama ekoye everything no ekoye edi emaomo nti ono de bibia omo ye bia no obeka se edi na kwem yentie coach Kim Las Bioke Green. Chances we can score probably 6-7 today. But the most important is to win and to play good and create more chances. And this was a big step in the right direction. I think we had a better fighting spirit today. I actually felt that we won the middle. I also felt, we created more chances, like I said. Had a chance to score so many goals. So that's very positive. Overall, I think the defense was pretty well. Even if the opponent had one of the best attacking players in the world, we controlled her the most of the time at least. So that was a good experience for us to play against top player. But
Kim last Bioka Green coach Edema Black Queens of Ghana no waka sese na otwe game no mobo na bibia da na kwemo na everything na omo ye ede akwakobo emana alkono a step in the right direction yede ewonsam enso etumi ede asom yemfi Black Queens akache na yemfa ye nchemo Ghana mranti asi akan ewo amanone na otwe uremo ewo Spanish second division na playoff game bako ekoso na bobo kwa FN Real Oviedo no meno kase Real Oviedo o metima qualify the Spanish second division no after 24 years no o ma qualify next season no on bebo Spanish La Liga ni bi na enije some former Cheetah FC on midfielder ye friend Kwesi Sibono o play a key role ewo Real Oviedo team no ma ine odi omo qualify bibia ekoye out of 42 games no Kwesi Sibo ebo 38 echese na ojirane nanso ye panti next season no Kwesi Sibo the Real Oviedo team no ebetumi abo Spanish La Liga ni bia ye de awonsam so etumi de asomo Mohamed Kudus Black Stars of Ghana midfielder or born ball Edema West Ham United meno kase we changing agency Adwene agency from Roof Agency enti ne Kudus Mohamed agency ebe representing no Roof Agency na sa agency no omo na ehwe Kai Havertz and Virgil van Dijk in sensam so enti ne kika kwede Kudus etoto nyama se na be obetume make a move away from Bobokwa your friend West Ham. Don't forget say Chelsea, Man U, Arsenal and Tottenham nyina no omani titempu mechi se omunya Kudusa ombetumi afana yade and some edema Christopher Babonso enso ya Ghanaian forward obo edema KSC Genk Belgium Pro League no meno kaseria KSC Genk for accepted a bid of 50 million euros at the fee Saudi Arabia Pro League to my friend Akwadesia na Akwadesia for no 15 million euros at the Christopher Babonso no akosia kan at the amount Saudi Arabia 3 years deal and a brand friend Christopher Babonso ebetumi asane at the ama Bobokwa your friend Akwadesia was Saudi Arabia yede awonsam so etumi ede atuanim na national issues no onim se wafu zombie under 20 Nations Cup no ebaso ewon kran ha Ghanaian Soccer Center of Excellence pram Vesha from July 10th ekosi July 23rd 2025 mena okase draw no abeto Ghana group A hono ye pie mu hono yenya omaya ye fe no ene no Benin ede akan ho ena Nigeria enso ekan ho ewo group A wa yede ewonsam so etumi dia to anim na group B no Cote d'Ivoire Burkina Faso Niger ene Togo enso ena ewo group B wa yabo ewon komo etumi ede achiro ewo dwedi enso na President Cup 2025 Ghana League Clubs Association HMA ebeba so Sunday, July 6, 2025, our Accra Sports Stadium. Kumasi Asante Kotoko, and a Heart of Oak, and a boss agreement, our Accra Sports Stadium. Sunday, on the 6 July, 2025. Wow, Bejano, na President Kapnafi, wet me Agyei Sikapa Unanswa, Yaje, I want some, to me, Eddie Atuenim. Albert Amwa, Kumasi Asante Kotoko striker, Yebisanese, in Kitaudia, Eda One, the fellow striker. Kwame Poku ekebe internet sign and I see Kwame Poku be your senior player wa boko tokono akwaba no bo or a senior player until ne boa or try so be coach you no wa chreche onyama bebre enti ono de obeka sabrantia ye fen Albert Amuano or chreche ne nyama ye pa coach no agopramane so a osua de e de afini nchen. So like me senior player because wa boko tokono wa different platform so when you have to learn things, how to position yourself and those things. So when you we coach you, or catch yourself when you because when I'm in bottom. You be uncle, uncle Shagu, like I say, any goes. So well, on how to be say somehow so be selfish with me as goes. But sometimes you say creating a man at but on the beach, say, I don't know the day, so we should go. I bet I'm at 20 Samsung Yabisan, more Africa. Na Africa, now, one at the 10 or CO. On I bet I'm wire ready, Kumasi Santikotko, players and so on my crowd or when you Africa. No, they personally African or per se or Bobby no experience, Sena Africa at the Abet Amwa. African Indian life, my prepare. And I'm in consummate my players in the and Mate how Africa and I want to experience it.
Albert Amoya striker de Kumasi Asante Kotoko no wate ne kan. Coach Francis Oti Akenten, former technical director at the Ghana Football Association. When he say has Apa Mas who did it Dramani, say a new coach Mfamam, and Coach Oti Akenten Echima, or so penny papa Kobet me did Dramani one dance pa, yono Oti Akenten, into Abeka se has for enya coach Onimajuma Onimnia Oyenso. Dia semono se no ho se mon ko ade ana se no ho dan se dia e de ne je se me meet me di ni in the sense se me name is Kofi and ye osha no into sa eyimu ho sha ba bia wako bia no me di ho adanse it is has for se womo e de be ye djuma dia I don't have any problem is also with mojuma. Francis Nyameba Oti Akenten, a former GFA technical director, and Waten and Cano. Yakamas who did Dramani one summoner, and officially was Nejuma say as a coach at the Mabobo Kwa, Yefen Hasufuk El Pobimaya, Yade I want somebody to any teacher and so. Francis and our coach, Yefen Masu did Dramani, Sana, a Nyameba Oti Akenten, Cano, Onimajuma Ampa. Washana Juma say ewo hasa kachinti ye hwe se sana otia kenten kasa oni madwuma no sen ena nyama betumi akwa ye de awonsam so etumi asomo na Heart of Folk ena Ghana Football Association de transfer ban area to omo so na GFA for no I enforce that rule under Article 15 clause 1 of the GFA disciplinary committee and disciplinary code no na GFA disciplinary committee in HMA has for Eddie new Edubiasika $70,000. Yes, Caban almost say Abrantia, your friend Salim Adams, made for almost sign from a new Edubiaseno, Sikabia say Omutia, Edema new Edubiasa has, Chioma, almost your Muntia scanning to until say has, ever to your $70,000 in a day, or Munt mean sign play, be a name Abdul Salam Yakubu, or your owner, any president, Dema new Edubiasan, while confirming. Say has for friend and say omra na oni omontana no mundi di nkomo na kwan a ombefa so atua saska no ometumatua yade awonsam edema Kumasi Asante Kotoko akachime no ka say Nations FC right back your friend Victor Odro no ene Kotoko any Nations awiwe bebia Victor Odro ebesi akan ede ama Kumasi Asante Kotoko na Victor Odro one Abdul Karim Zito coach adwuma ewo dream sense inti coach NSC opeboy no inti Victor Odro Efi Nations right back obebo edi amakotoko 3 years eno babe san edi amakotoko sanso na kotoko show interest ewo Nations FC on midfielder Sadiq Alasan enkomotwetwe eguso a ekoso na otwinkwa wie de ebi anakotoko ase wie another player biem edi aka Victor Odro eye Alasan eye Sadiq no so Efi Nations abesia kan edi amakotoko a yede enwonsam de ma Ghana Premier League NASCO May June award winners na ba Player of the month of May June Ghana Premier League Equadima Kevin Ampafo or Nations FC. Goalkeeper of the month of May June Equadima Benjamin Asare or Heart of Folk and a coach of the month of May June Echo Edema Bubaka Watara or Bobo Kwefene Hata de Yebeka say or your former coach Anessa Yade and want some Eddie Amao. Ehusian for Fioninsi na Yamfaka Krantwa so our Amanone Mfamadia. Yemremo our National Basketball Association NBA na watching Oklahoma City Thunder etumi defeat Indiana Pacers ema meno ka say 2025 NBA championship winners no Oklahoma City Thunder enso so ewo na Oklahoma City Thunder no na NBA neje enwa e den dia mom the last time anomu GB proud to this one no 1979 enti after 46 years no ene Oklahoma City Thunder etumi ewini NBA championship no edi esi omananso a ye bom abaso enso ewo eno Oklahoma City Thunder a ye de wonsam edi eto anim ewo wa enye asam ketwa enti Oklahoma City Thunder ena NBA championship 2025 winners a ye de wonsam edi amount FIFA Club World Cup 2025 eguso ekoso ewo USA kuro ne so na meno ka say the FIFA Club World Cup na otwen games ekos na otwen games a ekos na yamfa wonsam emfa ensomo dia uwramo dano memene dana games ekos result a APM Senate group C no Bayern Munich Boca Juniors
ebo mekami no omo timu baako enti Bayern Munich after say omo bo Seattle Sounders ekadu no na otwen omo sachi Boca Juniors ebo mekami no omo timu baako nti 2 out of 2 for Bayern Munich enso ewo uram ewo group yi na Inter Milan enso chi ora Red Diamonds ena ne omekami no omo timu baako nti Inter esa fa nkunimidie na otwen a yabo ehon komo de achiro ena group F no Mamelodi Sundowns ene Borussia Dortmund ebo very beautiful game na game ne fe pa game no kwawie no na Borussia Dortmund 4 Mamelodi Sundowns of South Africa CAF president Dr. Patrice Motsepe ni team no omonso ashe 3 enti 4-3 in favor of Borussia Dortmund na Borussia Dortmund for no abo Mamelodi Sundowns abaso team amufi Africa ne ball amone e board e na fe pa yade awonsam de ma na Fluminense eche Osan Hyundai nani o meka pole enan mo timu mienu a yabo ehun komo enso edi acho dano memeda game seba so eno no na enro akwasiara game seba so no River Plate wo group E no omo anhyebi Monterrey enso anhyebi ena afenso group J no Juventus omo of form e wo FIFA Club World Cup no omo che Wydad Athletic Club aka Wydad Casablanca from Morocco and na nioma kapolopole and 9 mutumi etimu baako enti Juventus na otwen esa fam kunimidie enso ewo na group H no Real Madrid eche Pachuca bome kamiensa mutumi etimu baako enti Real Madrid enya win na otwen against Pachuca 3-1 na FC Salzburg enso etna fiene ahila ekoti 0-0 obia entumi amfa ball Anthony Yonku atenema yedi san komono ede achiro enso so ewo na enayim na chin game baako edi kan atodwa Manchester City wo group J no omoche our N elbo meka polopoli ensia a omo entumi antin so nti Man City 6 RN 0 RN eya Samojan former team enso wo nti me no ka say the second round of games no ni nyina aba na wie say third round of games no nanwumire ene ye sha say group B 7 p.m. simultaneously me no ka say yesi akan sima ba akwa ye kon mienu group B Atletico Madrid enhye Botafogo enhye na Seattle Sounders enhye Paris Saint-Germain enso enhye yede enwonsam so etumi edi atowanim ewo FIFA Club World Cup 2025 ekoso ewo USA approach menwa yede wonsam de ma group A no ene ahimrachi donkro simultaneously FC Porto ene Ali ebebo na Inter Miami ene Palmeiras edi aboani a yede wonsam de ma eno ochina ebo no nso simultaneously no group C no Auckland City ni Boca Juniors bebo na fe Benfica ene Bayern Munich edi aboani a ebusia yede sansam no so etumi edi asomo Jeremy Frimpong efi Bayer Leverkusen nansen a ene obesign contract edi ma boboku a yefen Liverpool na Jeremy Frimpong chima osini goals ene se baby okobia owini trophy Celtic owini Leverkusen owini nti waba Liverpool definitely no opese owini trophies eno Jeremy Frimpong nsema odi atudwa no Ansu Fati Barcelona player me no ka say the official Ansu Fati ko Monaco akobo loan with option to buy obey any medicals na otwen na Monaco akonfirm de on so ma sign Ansu Fati on loan with option to buy from Bobo friend Barcelona. Don't forget say Monaco for now so omo fa Paul Pogba as a free agent yede awonsam edemam FIFA Club World Cup na se no Kylian Mbappe enyambo game emfama Real Madrid adenya oyare nanso nyamencha de Kylian Mbappe Lotin ne watono was started group training with Real Madrid squad into Real Madrid last game our group stage in the FIFA Club World Cup no Kylian Mbappe was available say obetumabo edi amabobo kwa yefen Real Madrid yede awonsam edemam na Real Madrid na no goalkeeper Thibaut Courtois and yebisanse wo no otena okwa na wo yeden and also opese otena Real Madrid or do Real Madrid team ni pa enti opese or retire and nsema Thibaut Courtois edi atudwa na Barcelona for Nico Williams no Barcelona edidi nkomo awie personal terms bibia with Nico Williams ni aka ne se ni release clause 58 million euros no Barcelona edidi nkomo wa La Liga Cortesa ebia na otwe nko na wie nkosi na otwa ibesimu de Barcelona be activate release clause no na Nico Williams abesan contract edi amaboboku a ye friend Barcelona anti Barcelona fans no monka mokumantum ye muyam ede ya Nico Williams ebeba na wababe sia kan edi amama ye de wonsam edi mama na ye gina so na agwiri wonsam a ye de ba no ye de asi
aseda kese nkoma kwame fun baabi obia no okan ye ho ye de nsam no ede bae sanso na champion kofitela ede yenko Facebook and YouTube ema unya dwumadi ni bihwe ye da ase na mekwe de mentu nchi akese emfa nkoma mia me wofa Sammy Tuga eton mema mpaboa ewo Madina Masalachi Opportunity Bank anymore onfa DLFM di agro webiem nti wofa Sammy Tuga ma menchi a ene omo eton ade wo nyina no ma yenchi obi ane na masese de bia mo bie DLFM na muti nti wofa Sammy Tuga no ena afenso Ishmael yes Ishwan Kuto Ishmael oye brutal guy ono so ko Ishwan Kuto opam mema enho nyama ewo eye Madina Masalachi wo no na ono nso abiema otie ntine Ishmael yana wase ene Ishmael eye Ishwan kitchen for nyina yenda mu nyina sese mutie enso ewo ena afenso no Gode collection ukopien wa Joshua Colley enso abiemu ewo eye New Legon Abuja nche nso yenchia abusuame amede nsem no ba din ameje so no eye ayensu ano de hye Apakan GH the Blessed King na Mr. Kofi ayenu eye mebra pani